Kwerirwo gweterera ti kuinaina undu uria uragite uma waguo kuria aikari a witeithie na njomoko barabara-ini nene ya Thika Super Highway indi riu maundu ni magaruruku kuona riu ni magite na mwihoko thutha wa wetereri munene amu mihango ya waki wa ndaraca ici ithiete na mbere na kunyita thinga. Muoroto munene wa ndaraca ici ari kunyihanyihia mitino iria ikoretwo ikihanika barabara-ini ino makiria witeithie na njomoko iria itigete andu aingi na nguraro na waria angi ikamatuma kaburi-ini. Kuweka kwa kivukio kitaweza kusaidia ili kupunguza maafa katika barabara yetu ya Thika haswa hapa Jomoko, kwa sababu miezi kadhaa ambazo zimepita kuna watu ambao kuna wanafunzi ambao wameweza kuangamia hapa. Tuko na Thika Institute of Business Studies ambao ni taasisi ya kibiashara hapa hivi Thika, ambapo pia kuna mwanafunzi mmoja aliweza kuangamia hapa na ikaleta shida kubwa katika sub-county yetu ya Thika. Icera ritu guthurima mihango ya waki turakora akia magithii na mbere nginyagia mathaa ma utuku hihi ni gukuhikana na mahinda na kuringana na Evans Aira uria ni abitha ruhonge-ini ruru rwa KENHA akiuga ati ndaraca ici ni iguteithia muingi na njira nene ria megukira bara na makiria ciana cia thukuru guku akihoya thirikari gwikira imenyithia cia barabara. Barabara zetu zimekosa hizo signs na ningependa kuomba the relevant authorities KENHA, NTSA, pali popote ambapo watoto wanavukia waweze kuweka signs ya kuonyesha speed limit, kwa sababu most drivers wakikuja tukiwaambia kwamba wamefanya makosa wanasema hakuna limit. Aikari na ahuthiri ya barabara ici nao ni magite na gikeno na mwihoko munene ati ndaraca ici ni kumaninira mitino ya barabara iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda. Gwiciria ni ikinya riega muno na ni ikinya inene thirikari itwikire undu marikia gwikira ndaraca icio ni ndina mwihoko na twina mwihoko ta aikari ya guku ni tukuhota ku reduce the number of accidents ya barabara, kuringwo kwa andu aria marathi maguru gukira bara ona kuhota gukorwo na ku reduce traffic. Maya magithiaga na mbere thirikari ya Kiambu ni yambiriirie mihango ya guthinga marima tauni-ini ya Thika undu uria munini wa governor ino Dagitari James Nyoro augite mihango ino ikuritwo igiciarithirio ni mbura nene iria ikuritwo ikiura guku bururi-ini. Tuliweka tenda ya kurehabilitate barabara za CBD ya Thika na Limuru. Hizo ndio tutaanza. Kwa hivyo tumeweka pesa mingi kwa mpango wetu na mpango wa World Bank. Tumeweka kiasi ya pesa exceeding 100 million kutengeneza potholes hizo za Thika. Guthingo kwa marima maya riu ni gugucokereria riri tauni-ini ino iria iranjiti kugia na picha ya kundu gutiganirio. Kameme TV Njitagwo Waithira wa Gicuhi.